mun sang sanga tanga INP mizo channel clear tu te chibai le vek ule voin chomadar som pakhat vel khan Ministry of Home Affairs tirin ramri buaya Central Force ten lokala an mun ma te thla an lakolani mithen khatten Assam Police thahnem tak local anga soyero thudik lawani tin nimin lama tang khan phailam media ten lu antuma heng mi te hi CRPF te chuan an lo danga voin lama po lu antum le a lu an phal lo zet nuwa mithen khat chu an lu tir ta ni in an soi Assam le Nagaland in rem lai lok na a om ta Assam chuan Mizoram azuam suala a beisei le tum angin Mizoram anek thei ta silova Meghalaya nen boruak thalawan nei reng boxia Meghalaya MP Vincent H Pala le Labour Minister Sanbor Sulai te chuan Mizoram an thlop thu le Mizoten ram an vei ang hian Meghalaya mi puite po in kan vei ve angai ti in Assam an muram huai ta sau sawa Assam Chief Minister hi amang ang ruhle ni na langta tun trum Assam le Mizoram buai na thuwa Nagaland politician ten on la chua ve me lova Naga mi pui tam zuak chuan Mizoram thlop thoma se an hruai tu te kamala chip tat riani heti lai hian Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan a diplomacy thiam na mangin Nagaland biak lung oya in rem pui nge ya tumta a voin July ni somthum le pakhat hian state pani chief secretary te chuan in rem lailok na an siam ta ni Assam Chief Minister hian Aruala Mizoram Meghalaya le Nagaland do hi a hupur ve hlea Nagaland tal hi a in rem pui lo chuan state in en kol na thlengin a boi thei don ti a hreve kara tun din muna Nagaland ne na in rem na siam chu a political zin kongatan thil poimo takani bok India marchak state pathum Nagaland Mizoram le Meghalaya mi puite hi bong sa 18 voksa po tui taka ei thei kan nia in do hi kan hlau reng lo thi ai chuan ne chia om hi kan hlau fe zok thina ni Assam Chief Minister hian kan tran rual hlawa a Chief Secretary chu engti kong zong po a Nagaland in rem lai lok pui turin a hril ni in alam State pani Chief Secretary J Alam le Jisnu Barua te chuan ram ria an sipai te lak chua ve an rem ti ta a permanent solution nero an la hlat ve hle thomai Himanta Biswa Sarma chuan a Facebook page a ti hian a zia ka Assam le Nagaland ramri in epreng na boruak ti dai tura malak na lian beratan state pani Chief Secretary te chuan ramri sipai ke ma sipai te lak chua an rem ti ve thei ta hei hi state pani in lai chin na thil chin chiat lak takani ram riam muan na a om thei na na Assam ne na thatta ka indor tu Chief Minister zaom tak punei phiurio chunga kalom leni Assam chuan ram ri zong zonga remna le muan na a om thei nan a in pumpek hlea North East biala mason na a om thei nan a bei ngot hle bokani ti in Union Home Minister Amit Shah amenson ke bok an meeting minute hantar lang tel lo loila July ni somthum lakhat sang ni le som ni le pakhat hian Assam le Nagaland Chief Secretary te chuan ramri mun ni Desoi Valley Reserve Forest le Churangkong Valley ya state pani sipai te in epna chu tidai turin in biak na ne ni state pani te chuan in rem na le muan na a om thei nan malak an du ve a atulang zela tho ho an rem ti tlang bok hemi konga hian state pani sipai te chu tuna an om mek na atangin an kempa ngaya let ve turati an ni a darkar somni le pali chunga in thiar chua vek turani Nagaland le Assam chuan unmanned aerial vehicle UAV le satellite thalak na te in an vil zui renganga status quo hi thata ka zom turani Nagaland Mokokchung District SP le Assam Jorat SP te chuan an sipai te hi lak chu ange yan ni an chian turani a buaina a om zui chuan mo an phurang ti in an minute ani Nagaland Chief Secretary J Alam IAS le Assam Chief Secretary Jisnu Barua IAS ten mingan zia ka he in biak na hian Nagaland Deputy Chief Minister Y Paton le Assam Minister Ranoj Begu antel ve bokani
Assam le Nagaland inrem lailok na hi Assam Chief Minister ruah man na vek ni inangai theya eng ang point in soit hiam ma se state pathum ne na boy na nei chu a thiam lo sa hrim hrimangai theyani ti a hrevet lata tunai boruaka Mizoram le Meghalaya chu inrem na siam pui thei mai na in ring silova Nagaland lama hoita ni inalang Nagaland mi pui te hian si halfing vervek anga rilru nei ran Himanta game hi anrin tak chuan nakina anla in chir view ngeyanga boy na an chel khotlai mai ti na ni do na ni hetia Meghalaya lampu anron tong chua ve ta ka chuan Mizoram sarkar hian Nagaland le Meghalaya hi bepop se Assam chu aruala kil tinatanga nor turin biak athaviu do na ni a chetheyang pera Assam kan chua theinan man tangkai theya piang hi thiam taka mandan kan ngai tu zela thawme tunang boruak anga hun tha hi Mizoram hian atong to lo mai theya kan tum em wang po nilovin mi pasari lai kan lo kap hlumta a kha khan mizo te hi khi ta min ta a kan then state ten min chung en lai tak ania puitling taka ma kan lak chuan north east ramri buai chin felnan amazing hlap tu kan ni thei ngeyarin hle ni Vareng te police station na case register angin SDPO chuan Assam Chief Minister le Assam official paruk te chu hriat tirna alo pe ve to a hemi chungchang hi chu video masa khan kan soi thuak to a Assam point Mizoram MP Puvanlal Vena ba ka official paruk lai case siam sak ve bok kha Assam Tribune ni na tarlan danin voin July ni somthum le pakhat khan Assam Chief Minister chuan Mizoramin FIR alaka an siam hi thatta ka thlopa in pe reng thu asoi le ta a ti hian media ma a beram no angin oma arukin a official te chu thil nui za thlak tak ati tir le thina Assam sarkar na thok te hian Tarun Gogoyin Chief Minister kumsom pangat chunga thoa in thathum chung lek Himanta Chief Minister ni hi anning to zok ngei na rin hleni hi Gandhian philosophy kan zui don titu khan ramri lama commando sangthum ada bela LMG in min kap titu khan armor vehicle te a chop le taboka a mui hi chu anan violence khopa aril ruero modan Hitler ani ringot mai ni Chief Minister chak tak ang chuana langa mase Chief Minister thuthleng lo atum luata RSS te na thua kan suk sak to a Modi le Amit Shah uite angin Hindu ma khuwa ngai ranin thile tita zel chuni ta bermai Himanta chuan tuntum in kana chui chian hi tha kan tia kan thlop hle ni ma se neutral taka chui theitur agency hne na enga tinge kan da mai lo boina kha kan ram chunga ni boka tran lam nei lo investigation agency in an chuyangai he thu hi Mizoram Chief Minister Zoram Thanga hne na po kathlen to atibok Mizoram MP Puvanlal Vena Khan alen chuahlana Assam Police in an lo zon thu asoya tlan bo anga an soipo kha adik lo na sa a omlo an chang zo ke mo ti turin an zuk zong velu an zon bera omlo chuan han nga khlek om tak khan nia arun dala anti velek ni na ngai thei a enga po chu ni se atu te case register ma hian om zia nei don lova a poimo ber chu engtin nge kan ram kan hum zel theyang ti lama kan ho tu te hian ril ru le ngai tu na seng zel se thang chu kong hi atlang mai do ni narin omlova BJP MLA Kaushik Rai chuan Lailapur mi puite hne na kan police martar te ta na phubalak nan Mizoram kong hi dang ro ti in mi pui ma alo sei to boka Assam kong puya in ngat to lovang kong hi lo tlang ta po ni se mamo lo tumbokila kan buai le hunatan mizo te hi in buat sai chauzel teng July ni somni le paruk khan pujon vanal zonale anupui pilal sang pui kum somni le pariat te chuan an chung te da sil chara tanga Mizoram anron pan na konga Assam Police le mipuin an lo soisa a hliam na satak an tuarani July ni somni le paruk chohnuwa pujon vanal zonate nu pa in an motora sil charatanga Mizoram pana anon hokong border disputed area a Assam Police le mipui anron machona engma thuthang hlo tur le
border chungchanga buaina sosanga ti po helovin vaireng te an ron pana mizo an ni ti an hriata wangin Assam police le mipuiten lo ti dingin an motor atangin an pot chuaka an motor an ti chiat nuin an kaltir le ta ni hemi nu rei lo te ya mun pakhata Assam police le mipuin lo ti ding le in an motor atangin an nuk chuak le a meichia po soilovin an nu pa hian kutan thla ka an motor po an ti chena sa hle boka puwanlal zona ni khorhelova nuwa po anu pui pilal sang pui meiche nem mani po inveng thailo tur chu Assam police le mi puite chuan an pota an nuka an soisak mai ba ka an chia te lo in chil ten chak khum boka hetianga soisak an ni la hian CRPF te ron tlaje plovin an nun na an chanta ni pilal sang pui hian ataksa na sataka hliama tor mai ba ka rel rolama na satakin hliama tuar boka puchon vandal zona te nu pa in boina an to hun lai hi Assam le Mizoram anin nor ma kha ani a hetianga boina an to hun hi chonudar khat le chan ve vel khani hemi chungchanga pilal sang pui tor na hi Mizoram State Commission for Women chuan ala thu tak le a Assam police le mi puite chet dan chu adem tak zet ti soin Mizoram State Commission for Women chuan Assam State Commission for Women nena lekha thonin tun nuwa Assam police tele mi puiten mei chechunga hleilen na an thlen tir to lo nan atul anga an mi le sa te an lo thunun ngei Mizoram State Commission for Women chuan a be sei thu lekha chuan tar lanani Mizoram State Commission for Women chuan he thil thleng hi National Commission for Women Delhi a hriat tir ngal bok ole tuntumata na kan update thei khati zong khanile phot mai sela kan channel min hlut sakamin lo thlir sak thin tu inza chunga lom thu kan soye